ikaze kuri Red Pill Rwanda. Karegeya Omar usanzwe uzwi nk'umusesenguzi muri Kigali yafashe Sadat avunira mu mavi ndetse amuha ikosora kubera ibitutsi yatutse Dr. Rusa w'umushakashatsi. Rusa ni umushakashatsi. Sadat ibyo numva ngo numwubatsi. Yego. Nese umwubatsi n'umushakashatsi bagima kabati. Intambara ya Sadat Munyakazi, umwubatsi wabigize umwuga akaba n'umukunzi wa Rayon Sport, na Dr. Rusa w'umushakashatsi ishingiye ku mipaka y'u Rwanda na Kongo. Kuri Dr. Rusa yavuze ko u Rwanda nta wigeze rukata kuko nubundi ibice bivugwa ko rwanyazwe na Uganda ndetse na Kongo nubundi byari iby'ibyo bihugu bitigeze biba iby'u Rwanda, nubwo hari igihe abami b'u Rwanda bigeze kugenda bakabifata hanyuma abakoloni mu guca imipaka bakaza bakabisubiza aho byavuye. Ibi Sadat ntabwo yabyumvishije ndetse n'abandi bavuze ko Dr. Rusa ashobora kuba ari gukina politike. Intambara yavuye ku mateka y'imipaka maze yinjira muri politike no kwibasirana. Sadat yafashe ijambo kuri Twitter maze abwira Dr. Rusa ko akora nka Mugesera 2025. Ikindi Sadat yise Dr. Rusa inyende ndetse yongeraho ko avuga amahomvu ndetse akanaruka. Dr. Rusa yafashe ijambo maze abwira Sadat ko arwana intambara itariye kandi bidakwiriye ko umuntu nkawe ajya mu ntambara y'amateka yayitiranije na politike. Dr. Rusa avuga ko nubwo yakwibeshya akwiye gukosorwa mu kinyabupfura n'amagambo meza atari ayo kwibasirwa kuko deba academic ndetse na deba zisanzwe zihari kandi abantu batibasiranye kandi buri wese agatanga igitekerezo cye. Ibi ariko Dr. Rusa avuga ko yabwiwe ko Sadat Munyakazi yamwibasiye bikomeye cyane maze yumva biranamubabaje, ariko avuga ko ibyo nta kibazo ntacyo bitwaye. Karegeya Omar rero nawe ntago ajya atangwa maze yaje gufata ijambo. Asanzwe azwi nk'umusesenguzi ati Rusa no mushakashatsi, Sadat akaba umwubatsi. Ni hehe umwubatsi aza kuvuguruza umushakashatsi mu rubuga rwa debate? Yamugisha impaka gute? Umwe ni docteur undi ni umwubatsi, nta nubwo tuzi amashuri yize. Yamugisha. Karegeya Omar yongeye ati ibyo Sadat yakoze Rusa ni nk'ibyo rwose Kasuku yankoze ubwo yanyibasiraga. Bari bafite rero imikino y'ibirarane kuri Karegeya na Sadat, imikino ariko isa n'ikirarane kuko Sadat yigeze kwita Karegeya umwanzi amuziza ko aziranye na Majyambere wari umugwizatunga cyangwa umukire. Icyo gihe yari yifatanije na General Neva, bivugwa ko ayoboye igihugu cy'umwanzi. No kuvuga ngo ibi kandi na Kasuku yari yabijemo. Murumva ko imikino y'ikirarane hagati ya Sadat na Karegeya Omar itoroshye. Karegeya Omar rero yavuze ko bidakwiriye ko Sadat yita umuntu wari wese inyende kandi bidakwiriye ko ajya deba zo gutukana n'ibindi, akwiye gusora imvugo ndetse akaba yashaka n'abantu bamugira inama mu bijyanye na debate. Karegeya Omar yavuze ko bidakwiriye kandi koko ko umwubatsi aza kugisha inama umushakashatsi, aza kugisha impaka umushakashatsi ku bijyanye n'amateka. Ngibyo biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Red Pill Rwanda rwose bibe babigereye ku soko maze ikareba uko ibintu bihagaze. Uyu yari umukiro w'ikirarane rero, murumva ko ibintu bitoroshye hagati ya Sadat ndetse na Dr. Rusa. Akaba yinjiyemo Karegeya Omar uvuga ko nta mwubatsi wagiye kugisha impaka umunyamateka ku bintu bijyanye n'imipaka. Ubundi mukiro w'ikirarane hari rero ni Jihad na Kasuku. Kasuku ati Jihad ashobora kuba arwaye mu mutwe. Kasuku ati kandi ikindi Jihad baramwogeza ngo azi kuvuga kandi byahe. Ikindi kandi ngo Jihad ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, cyo mu bwonko cyangwa se amaso ye yamaze guhuma. Kasuku ati Jihad amagambo akoresha arakomeye kandi si meza. Kuri Kasuku ashinja Jihad genocide ideology. Kasuku ati yago yari afite ukuri yarera bivuze. Jihad afite ikintu kimuri ku mutima. Aha Kasuku arashaka kuvuga amacakubiri ku mutima wa Jihad, kuko yatanze n'urugero amuhuza no witwa Ingabire Victoire, kuko Jihad yamubuzaga guharabika uyu mubyeyi, kuko Kasuku murabizi akunda kwibasira abantu harimo n'abatavuga mu butegetsi nkuko ibi binabivuga. Kasuku ati Jihad afite ideology. Kasuku yongeye ati mu gitaramo cya Deben Uganda, Jihad izina yahaye DJ Flix mu nkuru yuko yasambanijwe
amwita DJ Mifupa ntirikwiriye kuba ryakwitwa umuntu bitewe n'amateka twaciyemo. Kasuku ati ndabihuza ibi bintu na genocide ideology. Kasuku ati jihad nta ndangagaciro afite kuko ibintu yanavuze byatera DJ Mifupa kwiyahura ndetse bikaba byanamutera n'ihungabana. Ngayo nguko ibya Kasuku na jihad rero nawe naritango yaje gufata ijambo nuko ati Kasuku wanyana yimbwa we singana nawe naho najya ntago wahigeze. Urahuri mu bikabutura sheri jewe ndi kugura ipantaro y'ibihumbi 50 urahuri mu bikabutura na gutoragura. Ati Kasuku uri debe nukigeranye nanjye. Jihad yongera avuga ati Kasuku atamvuze niyahumeka. Ati rwose stop Kasuku nakwiyamye kenshi. Jihad ati Kasuku uhora mu bikabutura nabyo utoragura mu bakene. Ati iminsi umvuga muri Amerika ahantu uri nago mugira akazi mugira akazi wirukuvuga ubusa. Jihad ati ndi umutinganyi ndamaze natinganye na so na nyoko nimba ndi ndaya ndamaze nahuriye na nyoko mwiseta wo nyoko yari iki. Intambara rero irakomeje hagati ya Jihad aho umwe yita undi ikirimarima undi akavuga ko Jihad afite genocide ideology. Ngayo nguko rero indi ntambara rero cyangwa se amakimbirane akomeje na ya leta y'u Rwanda na Kongo kuri inshuro ni intambara ya diplomasi kuko mu cyitwa CAC kominote y'ubukungu y'ibihugu byo muri Afrika ya rwagati irimo Burundi, Kongo Kinshasa, u Rwanda, Cameroon, Congo Brazzaville, Angola, Central Africa, Guinea Equatoriale. Ibyo bihugu rero byahuriye mu nama igihe cyari kigeze ko u Rwanda rwo ruyobora uyu muryango. Ariko Kongo ngo yari yaciye inyuma nkuko bivugwa na Evode ngisho ko yaratanze ruswa ngo nuko u Rwanda bahita barwima umwanya warwo ahubwo bavuga ko Guinea Equatoriale ikomeza kuyobora kuko u Rwanda rwateye Kongo ibintu leta y'u Rwanda itemerana mba ikabihakana. Rwateye Kongo rutera igihugu cy'umunyamuryango uricyo ntago rukwiriye kuyobora uwo muryango. U Rwanda mu gusubiza mu ijwi rya Nduhungirehe na Minisitiri w'Abanyamahanga ati twe turava muri uyu muryango kuko uyu muryango ni ikiryabarezi ntacyo tumariye. Ikindi bano bagabo n'abakongo n'u Burundi ntago batanga imisanzu ntago bahiriza amahame. Ibyo rero ntago ari byo baza kutuzanira abantu batanga imisanzu kugira umuryango yubake ngari nabo baza kutubuza kuyobora. Ngiyo rero ibikomeje kuvugwa mu makuru yo kuri zimbuga nkoranyambaga ngayo nguko. Iyi ni Red Pill Rwanda, mukomeze kudukurikirane mukora share, subscribe na like ahari amakimbirane kugeza kuri Red Pill Rwanda. Ngayo nguko, bye bye.